Reka nongere mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho n'inkuru y'akababaro mu gihe u Rwanda rusoza icyumweru cy'icyunamo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Hari umuyobozi ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda witabye Imana, Dr Frank Habineza, umuyobozi wa Green Party akaba ndetse n'umusenateri mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cy'u Rwanda, akaba nawe yatangaje amagambo akomeye hamwe n'ibijyanye n'intambara mu burasirazuba bwo hagati. Perezida Donald Trump, abanyaburayi bakaba batangiye kumuterana baravuga bati mu gufunga umuhora wa Hormuz cyangwa se Detroit de Hormuz agomba kubaga akifasha, hamwe n'andi makuru y'ingenzi rero ngiye kubagezaho. Reka nze nyagarukeho, reka mpere ku nshamake makuru y'ingenzi hanyuma tubone kugaruka kuri aya makuru akomeye cyane arimo n'umuyobozi witabye Imana uyu munsi. Reka mabwire ko Netanyahu yigira i Washington, bamwe bashya ubwoba uko Amerika rero yashowe mu ntambara ya Iran nyuma y'igitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye ku bikorwa remezo bitunganyirizwamo ingufu za nucleaire muri Iran muri Kamena 2025. Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yakomeje kuyinginga kugira ngo ishoze intambara karundura kuri Tehran, ariko ntiyahise abona igisubizo. Mu gitondo cyo ku itariki ya 11 Gashyantare 2026 Netanyahu yagiriye uruzinduko rw'amateka i Washington DC, yahageze mbere ya saa 5 z'amanywa atwawe mu modoka ya SUV y'umukara yihutira ahagombaga kandi kubera inama ikomeye cyane mu biro by'umukuru w'igihugu, kandi ntiyabonywe n'abanyamakuru nk'uko The New York Times bitangaje. Itsinda ry'abayobozi bo muri Israel ryari ryahageze imbere, batangira kandi ibiganiro na bagenzi babo b'abanyamerika byabereye mu cyumba cy'inama minisitiri ubwo Benjamin Netanyahu yinjiraga muri White House. Yamanutse ingazi ajya mu cyumba cyahariwe kuganirirwamo ingingo zikomeye cyane z'umutekano, ahasanga Perezida Donald Trump n'abandi bayobozi bake. Icyo cyumba cyarimo ekara nini cyane zagombaga gusobanurirwamo ingingo zitandukanye zirebana n'uburyo Iran ibangamiye inyungu z'abanyamerika n'Abayisrael. Imwe yari inyuma ya Netanyahu yagaragayemo umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rwa Israel Mossad, David Barnea. Inama idasanzwe y'abayobozi kandi b'ibihangange yitabiriwe n'umuyobozi w'ibiro bya Perezida wa Amerika Susie Wiles, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga usanzwe ari n'umujyanama by'umutekano Marco Rubio, Minisitiri w'ingabo Peter Hegseth ndetse n'umuyobozi w'inama nkuru y'inzego z'umutekano General Dan Kane. Umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rwa Amerika CIA John Ratcliffe, umukwe wa Perezida Donald Trump Jared Kushner n'umujyanama wihariye w'umukuru w'igihugu mu birebana n'uburasirazuba bwo hagati Steve Witkoff bari muri iyi nama. Abandi bayobozi bakuru barimo n'abaminisitiri ntibari bazi iby'inama kuko Trump na Netanyahu kandi bashakaga ko hari amakuru ajya hanze bitewe n'ubukana yari afite. Uwo munsi Vice President JD Vance nawe ntiyarahari kuko yari akiri mu ruzinduko rw'akazi muri Azerbaijan. Inama yaratangiye, Netanyahu agaragariza abanyamerika ko guhindura ubutegetsi bwa Iran bugendera ku mahame y'idini ya Islam byashoboka mu gihugu byombi byashoza intambara kuri Tehran. Byageze aho abayobozi bo muri Israel bereka Trump amashusho agaragaza abayobozi bashya bayobora Iran mu gihe ubutegetsi bw'iki gihugu kandi bwakurwaho. Mu bagaragaye ku rutonde harimo umuhungu wa Shah wa nyuma wa Iran, Reza Pahlavi. Uyu akaba kandi yarahungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benjamin Netanyahu n'abantu be bagaragaje ko mu byumweru bike misile zikaze za Iran zasenywa, ikabura ubushobozi bwo gufunga umuhora wa Hormuz cyangwa se Detroit de Hormuz unyuzwamo ibikomoka kuri peteroli, kandi ibyago by'uko Tehran kandi yabangamira inyungu za Amerika mu burasirazuba bwa hagati ari bike. Umuyobozi wa Mossad yagaragaje ko intambara itangiye abanya-Iran bahagurukira kurwanya ubutegetsi bwabo, kandi ko uru rwego kandi rwakwenyegeza uwo mwiryane mu gihe ibitero bikaze byaba kandi bikomeje kugabwa kugira ngo ubutegetsi bwa Tehran bukurweho. Benjamin Netanyahu n'itsinda rye bagaragarije muri iyo nama ko mu gihe intambara yaba ikomeje, imitwe y'Abakurde iba muri Iraq yagaba muri Iran ibitero byo ku butaka inyuze mu majyaruguru burengerazuba. Ibyo bikaba kandi byakongera amahirwe yo guhirika ubutegetsi bwa Tehran bugendera ku mahame ya Islam. Abanyamerika babajije Netanyahu niba gushoza intambara kuri Iran bidashobora kandi kubateza ibibazo. Asubiza ko bishoboka, ariko abasobanurira ko kudatera Iran aribyo byaba bibi kurusha kuyitera. Yongeraho ko gutinda kubikora bizatwara ikiguzi kinini cyane kuko Tehran izaba ibonye umwanya wo gukora misile nyinshi cyane
no kubaka uburinzi bw'ibikorwa remezo bya nucleaire. Muri makuru mu buryo bwinshi amakimbere gato yuko tujya kuri iyi nkuru y'umuyobozi witabye Imana, ariko mabwire ko Ukraine yatangaje ko imaze guhitana abasirikare b'Uburusiya 1,312,000 ndetse n'abandi bagera ku 140 kuva intambara yatangira kuva tariki ya 24 Gashyantare 2022. N'imibare yatangajwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine ku itariki ya 13 Gashyantare. Iyo mibare yabishwe irimo abasirikare 960 b'Uburusiya bishwe ku cyumweru. Raporo ya Ukraine ivuga ko ibifaru 11,861 by'Uburusiya byashwanyagujwe, imodoka z'intambara 22,386 zikangizwa, naho imodoka zitwara lisansi n'ibigega bingana 89,99 bigatwikwa. Ikindi kandi nuko intwaro zikoreshwa mu gutera ibisasu byo mu kirere zigera ku 39,915 zarangijwe, cyo kimwe na rokete 128 n'ubwirinzi bwo mu kirere 1,346. Ukraine ivuga kandi ko indege z'Uburusiya 135 z'intambara hamwe na kajugujugu 350 nazo zangijwe. Ukraine ivuga ko drone 135,994 ubwato 33 n'ubundi bubiri bugendera munsi y'amazi bwangijwe bikomeye. Ku rundi ruhande Urusiya buherutse gutangaza ko mu cyumweru cya nyuma cya Werurwe bwishe abasirikare ba Ukraine mu 2,545 bugashwanyaguzwa ibifaru 4 birimo n'ibya Abrams byatanzwe na Amerika. Mu bindi byangije harimo ibifaru 68 ziri modoka z'intambara 106. Uburusiya buvuga ko iminara 11 yakoreshwaga mu itumanaho ku rugamba nayo yamaze kwangizwa. Reka tujye kuri inkuru y'akababaro ku banyarwanda muri rusange. Witwa Patrick Nkurikiyimfura wari umuyobozi mukuru wa Akagera Aviation yitabye Imana. Patrick Nkurikiyimfura wari umaze igihe kinini cyane ari umuyobozi mukuru wa Akagera Aviation yitabye Imana ku cyumweru tariki ya 12 Mata, yari afite imyaka 57 y'amavuko. Ubutumwa bubika Nkurikiyimfura Patrick bwatangajwe n'umuryango we bugira buti: umuryango wa Nkurikiyimfura Patrick ubabajwe no kwamenyesha gutaha kwa Patrick Nkurikiyimfura yitabye Imana tariki ya 12 Mata 2023. Ikiriyo kiri kubera i Kabuga. Nkurikiyimfura yaramaze igihe kinini cyane ari umuyobozi mukuru wa Akagera Aviation. Mbere yaho kandi n'ubundi yakoraga muri Rwandair ari umuyobozi ushinzwe ibikorwa. Itangazo ryashyizwe hanze na Akagera Aviation rivuga ko Nkurikiyimfura yari umuyobozi ureba kure cyane kandi w'inyangamugayo waraniye iterambere ry'ikigo n'urwego rwo gutwara abantu n'ibintu mu ndege mu Rwanda kuva muri 2010. Ikomeza rigira riti: ubuyobozi bwe n'umuhate we ati wo gukora neza byatanze umusaruro ufatika ku kigo cyacu ku mfatabikorwa n'umunyamuryango rusange. Akagera Aviation yihanganishije umuryango wa nyakwigendera hamwe n'abakoranye na Nkurikiyimfura. Akaba rero ari ibyo byakomeje kugenda bigaruka muri rusange. Reka tuvuge ngo Imana muri uko ridashira kandi umuryango we ukomere n'abanyarwanda bose muri rusange bakomere. Reka mu yandi makuru akomeje kuyavugwa amabwire ko opposition mu Rwanda si kurwanya cyangwa se kwangiza ibyo abantu bagezeho. Ni Dr Frank Habineza, Senateri Dr Frank Habineza akaba n'umuvugizi w'ihuriro ry'imitwe ya politike yemewe mu Rwanda, yagaragaje ko mu gihugu hari imitwe ya politike inyuranye kandi ifite ibitekerezo byigenga igenderaho, ndetse ko kutavuga rumwe na kwayo atari imirwano cyangwa se kwangiza ibimaze kugerwaho mu myaka 32 ishize. Yabigarutseho kuri 13 Mata 2023 mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro 32 abanyapolitike baze jenoside yakorewe Abatutsi. Ni igikorwa gihuzwa no gusoza icyumweru cy'icyunamo cyabereye ku Irebero mu mujyi wa Kigali, ari urwibutso ruhukiyemo imibiri y'abanyapolitike 21 bishwe bazira kurwanya ivangura ryaganishije kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Senateur Dr Frank Habineza yashimangiye ko imitwe 11 ya politike iri mu Rwanda ifite ibitekerezo byayo igenderaho kandi bidahuye, ndetse ko ikorera mu nzego z'imikorere y'igihugu mu mahoro, ndetse buri mutwe ukagumana umurongo wawo wo kutavuga rumwe n'abandi. Ati imitwe ya politike yose uko ari 11 iragaragara mu nteko ishinga amategeko no mu zindi nzego z'ubuyobozi bw'igihugu. Byumvikana neza ko kuba tudahura ati duhura tugasanga ibitekerezo ku bibazo bireba igihugu bidakuraho ko buri mutwe wa politike uba wigenga. Yakomeje agaragaza ko ubwo bwigenge bujyana n'ubusugire bw'iyo mitwe mu kutavuga rumwe ku bintu runaka bizwi nka opposition.
ati ntibibuza buri mutwe ya politike kugira uko ubona ibintu bitandukanye n'undi bamwe bita opposition. Kutavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda si ukurwanya cyangwa kwangiza ibyo abantu bagezeho nyuma y'imyaka 32 tuvuye mu jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'1994. Opposition yacu ni ugutanga ibitekerezo no gushaka ibisubizo ku bibazo bihari, kandi tuzirikana ko u Rwanda rwagize amateka mabi. Senateri Dr Frank Habineza yavuze ko uko kutavuga rumwe ku mitwe ya politike kugomba ati guha agaciro amahame y'igihugu cyiyemeje afasha mu gukomeza guharanira ubumwe bw'Abanyarwanda. Yaboneyeho kandi kwamagana no kunenga abigize abanyapolitike bari hanze y'u Rwanda bakunda kuyobya abantu ku miyoborere yo mu Rwanda, ndetse ko badakwiye kandi kwihanganirwa na gato. Dushyigikiye ubuyobozi bwacu burangajwe imbere na Perezida wa Repubulika. Tuzemerera uwo ari we wese washaka kongera kandi kudusubiza inyuma yitwaje icyo ari cyo cyose. Agaruka ku bihe byo kwibuka igihugu kirimo, Dr Frank Habineza yavuze ko hari Abanyarwanda bakiri mu mahanga barimo abagiye kandi ari impunzi n'abandi bahekuye u Rwanda mwaka w'1994, harimo n'abari abarwanyi ba FDLR, ariko ko politiki y'u Rwanda ari uko nta n'umwe ukwiye guhera ishyanga. Ati politiki y'u Rwanda nuko nta munyarwanda ukwiye guhera ishyanga. Ihuriro ry'imitwe ya politiki rirasaba Abanyarwanda bakiri mu mashyamba ya Congo n'ahandi hose ku isi kwitandukanya n'abahabagize ingwate, bakababuza gutaha kubera ibyaha basize bakoze mu Rwanda, harimo na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ati nibatahe mu Rwanda ni amahoro. Twahisemo gukora politiki yubaka, idaheza kandi iha agaciro Abanyarwanda bose muri rusange. Tuvuye gato kuri Dr Frank Habineza, ariko mabwire ko abantu bahawe igihano cy'urupfu muri Iran biyongereyeho 68%. Ubutegetsi bwa Iran muri 2025 bwahanishije igihano cy'urupfu abantu 1639, umubare munini cyane kuva mwaka w'1989. Imiryango itegamiye kuri leta yavuze ko igihano cy'urupfu gishobora gukaza umurego muri iyi minsi kubera imyigaragambyo yo muri Mutarama uyu mwaka n'intambara ihanganishije Amerika, Israel na Iran. Imibare y'abantu kandi bishwe biyongereyeho 38% ugereranyije na 975 bari barishwe muri 2025. Muri abo bantu bose bishwe harimo abagore 48. Umuryango utegamiye kuri leta Human Rights Watch ndetse na Paris Based Together Against the Death Penalty ECPM muri raporo yayo ya buri mwaka niho hari imibare ivuga ko mu gihe kandi iki gihugu cyarenga ibibazo kirimo muri iki gihe, haba hari ibyago byinshi cyane ko igihano cy'urupfu kizaba iturufu yo kwigwizayo abo leta itavuga rumwe nayo. Reka rero turebere hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda. Na Netanyahu yavuze ko imyitwarire ya Espagne ari agasuzuguro gakomeye. Ati Israel ntizaceceka imbere y'abayitera. Espagne yasebeje intwari zacu, abasirikare b'ingabo zifite imyitwarire myiza kurusha izindi ku isi yahisemo kenshi kandi kurwanya Israel. Sinteze kwemera ko hari igihugu icyo ari cyo cyose cyatugabaho intambara ya diplomasi ngo ntikibahanirwe. Minisitiri w'intebe wa Espagne Pedro Sanchez n'umwe mu bakomeje kunenga ibikorwa bya gisirikare bya Israel, agaragaza ko gukomeza kandi kwiyongera k'umwuka mubi bishobora guteza ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abaturage n'ubukungu. Ibi bibaye mu gihe Espagne iherutse gufunga ikirere cyo kujya cyayo ku ndege zimwe na zimwe za Amerika, ikanakura ambasaderi wayo muri Israel, bimwe mu byatumye kandi umubano uzamo agatotsi. Ingabo za Israel zagabye ibitero muri Liban ku itariki ya 8 Mata 2026 ku birindiro bigera ku 100 by'umutwe wa Hezbollah. Zivuga ko zishe abarwanyi barenga 180, mu gihe Liban yo yatangaje ko hapfuye abaturage benshi cyane kurusha ababo. Espagne yamaganye ibyo bitero, ivuga ko binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, inasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gusubiramo amasezerano y'ubufatanye ifitanye na Israel. Bindure ingingo babwire ko mu yari makuru akomeje kugenda avugwa. Biravugwa yuko umuyobozi mushya w'ikirenga w'igihugu cya Iran aracyahanganye n'ibikomere yatewe na Israel. Umuyobozi w'ikirenga mushya wa Iran Mojtaba Khamenei, akaba n'umuhungu wa kabiri wa Ayatollah Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga w'icyo gihugu, aracyahanganye n'ibikomere yagize mu bitero bya Amerika byahitanye se. Mu bitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel kandi byagabye kuri Iran byahitanye n'uwari umuyobozi w'ikirenga w'icyo gihugu mu gihe cy'imyaka 40.
byahishuwe ko umuhungu we wasimbuye ku butegetsi nawe kandi yakomerekeye muri icyo gitero kandi ko agifite ibikomere ku maso no ku maguru. Ni amakuru yatangajwe n'abantu ba hafi ye babwiye Reuters nta makuru ko afite ibikomere yagize mu maso ndetse no ku kaguru kumwe cyangwa se yombi, bikaba biri no mu bituma atagaragara mu ruhame. Abatanze ayo makuru bagaragaje ko uyu mugabo w'imyaka 56 ari gukira ibyo bikomere kandi ko ameze neza mu bitekerezo bye. Bagaragaje ko mu nama agirana n'abayobozi bakuru akoresha uburyo bw'inyumva nkumve aho kuba imbona nkubone cyangwa se ya kure, ariko hakoreshwa amashusho kandi ngo agira uruhare mu byemezo bikomeye cyane Iran ifata. Kugeza ubu aho Mojtaba Khamenei yaherereye, uko ameze n'ubushobozi bwe bwo gukomeza kuyobora igihugu bikomeje kuba ibanga rikomeye cyane ku baturage, kuko nta foto, amashusho cyangwa se amajwi ye arashyirwa ahagaragara kuva icyo gitero yakomerekeyemo kibaye n'ishyirwaho rye ku itariki ya 8 Werurwe 2026 ngo asimbure se. Mojtaba Khamenei yakomeretse wa 28 Gashyantare ku munsi wa mbere w'intambara yatangijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel mu gitero cyahitanye Ayatollah Ali Khamenei wari umaze kuyobora kuva mu mwaka wa 1989. Umugore wa Mojtaba Khamenei, muramu we, no kuvuga umugabo wa mushiki we n'umugore wa murumuna we, bari mu bandi bo mu muryango we baguye muri icyo gitero. Kugeza ubu n'amakuru aratangazwa n'inzego za Iran agaragaza uko ibikomere bya Khamenei bimeze. Umwe mu batanze amakuru wa hafi mu nzego z'iperereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yagaragaje ko Mojtaba Khamenei ashobora kuba yaracitse ukuguru, n'ubwo CIA cyangwa se Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu birinze kugira ibyo babivugaho. Mu yandi makuru, witwa Viktor Orban wari umaze imyaka 16 ayobora Hongiriya yemeye ko yatsinzwe amatora. Ni Minisitiri w'Intebe wa Hongiriya Viktor Orban amaze kwemera ko yatsinzwe na Peter Magyar wo mu ishyaka ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe rya Tiziza mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko. Peter Magyar niwe uhabwa amahirwe yo kuyobora Hongiriya binyuze mu ishyaka rye rya Tiziza. Magyar ati Minisitiri w'Intebe Viktor Orban yampamagaye anshimira ku bw'intsinzi yacu. Turabikoze. Tiziza na Hongiriya ati byatsinze amatora. Twese hamwe tubohoye Hongiriya ndetse dukuyeho ubutegetsi bwa Viktor Orban. Iby'ibanze byavuye mu matora bigaragaza ko Tiziza yari iyoboye mu bice 95% mu 106 bigize Hongiriya, ndetse iri shyaka ryiteze ko rishobora kwegukana imyanya 137 mu myanya 199. Amajwi agera kuri 90% yamaze kubarwa, bikavugwa ko Tiziza iza imbere. Gutsindwa kwa Viktor Orban bigiye kugira ingaruka kuri Hongiriya n'ibindi bihugu byo mu Burayi. Peter Magyar yakunze kugaragaza ko atowe yafatanya bya hafi n'Uburayi ibi bitandukanye na Orban utarakunze kandi kumvikana nabo kuri uyu mugabane mu ngingo zitandukanye zirimo no gushyigikira Ukraine. Gutsinda kwa Peter Magyar bizatuma kandi Hongiriya yongera kumvikana n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, binatume umushinga wa miliyari 500 zagombaga guhabwa Ukraine nk'inguzanyo zariko kandi zigamba na Hongiriya zitangwa. Hanyuma gutsindwa kwa Viktor Orban bizanatuma kandi amafaranga European